استودیوی رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینر می هجال هر دریدان باش نهادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر 5 فرمو گرنگترین سنوچه سروک بارزانی را گهاند که همو آلی گشنوی باوریه کوشبلی دیالوگی به تو آوایگی کشه ناینه چاره سر کرن جوینا آسیتانا 11 ایروب آمدبونا تواهی آلین و خوندی دست پیکر و اندامکی کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه اگر امریکا و روسیا سر چاره سر کرنا کریزا سوریه الهف نکن ترسگریکا سوریه بداوی نایه جدعان علی رادگینا کبتو آوایکی انجمنا نشتمانی رازی نابا جوانا که کرد دبر رزگار کرنا دورین نکردی دوره کشتن و دماکو امریکا دا خوازا لشکر روش جبو پارسنا نفچین کردی بکه و دمی انا کسی به شرط و مرج رازیه دم باش سروک بارزانی را گهاند که همو آلی گهشتنوی باوریه کوشبلی دیالوگی به تو آوایکی کشه ناینه چاره سر کرن تکس کر که اوی هولن جدی بدن دا که کشین آبوری سیاسی لشکری و اولهی چاره سر بکن پشت وگرا سروک بارزانی جبوی هرما کردستان ایرو سروک بارزانی کنگره که روشنموانی درباره سردان بغداد درخست سروک بارزانی را گهاند که ده همو قوناغا که دم دا کوکی لسر چاره سر کرنا کشیان لگل بغداد بل هفته گشتن و ریزگرتن و آشتیانه کریه هروها سروک بارزانی گوت که هرما کردستان ریا شر هل نبجرد بلکو بغداد بویا درگهن خدا خستن و ریا شر هل بجرد سروک بارزانی گوت که ددما نهادا درفتک دنهات یا پیشو عادل عبدالمهدی دوستی گلی کردو مروفکا لکشین کردو کردستان تی دگهیو لهرما کردستان جیان کریه لو ما ام بهیوینا ام بگهنه چارسریه که باش جبوی تبایا کشیان سروک بارزانی گوت جی کو عادل عبدالمهدی را گهاندیه کو اوه بحمو کارینکه پیشتوانیه بکه هیوی اوه کو بگهنه لهفته گهشتنکه و جبر دیار کرنا نیاز پاکیه سردان بغداد کره هروها سروک بارزانی گوت کو لبغداد لگل تبایا آلیان چه دوستو چه اوین کو دجایتیا خوش بوی کردان نشان دابون جویا ده جوینان ده بحثا تبایا گرفتان هاتا کرنو به تایبتی نافچین کردستانیین در وی اداره هرما کردستانی ده وی درباره ده گهشتن الهفته گهشتنا که باش ده کو کشد ریا ماده 140 یا دستور عراقی و ورن چاره سر کرن سروک بارزانی تکس کر کو او ناخوازه توقعات خلق کردستان بلند بکی و او جی چاور دکی ده زانین کو همو آلیه گهشتی و باوریه کو جبلی دیالوگ به تو اوایکی کشناینا چاره سر کرن تاکاس کرکو اوی هولن جدی بدن دا کو کشیان جاروی آبوری سیاسی لشکری و امنی و چاره سر بکن ده داویدا سروک بارزانی گوت کو لنجف لگل مقتدا صدر جویا و هلوستا مقتدا صدر گلک ارینی بو پیشترا سردان امارات و کویت کرو هر دو ولاتان پیشوازی سردان بغداد کرنو آمده یا خوش بوی پیشکش کرنا آلیکاریان پیشکش کرن جوینا آسیتانا 11 ایروب آمدابونا تواهی آلین و خوندی دست پیکر و بریارا مجارا کمیته دستوری شر ترور و روشا پنابانان ورا گنگشه کرن گرها 11 یا جوین آسیتانا ایرو لکازاخستان دست پیکر با آمدابونا تواهی آلین که هاتنه و خوندن جبو جوین آسیتانا دناف ده اپوزیسیونا سوری یا چکدار گوتنا وکرنا جوین جالی الکساندر لافرانتیف شاندر سروک روسی تایبت جبو سوریه هاته پیشکش کرن. لافرانتیف ده گوتنا خدا گوت کو گلک مجارن گرنگ وکو کومیتا دستوری و روشا پنابرین سوری له ولاتین بیانی و روشا پارزگاه ادلبه و روبروبونا تروره و ورن گنگشه کرن. لافرانتیف سربار کر کو روش له سوریه هن بهن برف جیگربونی دچه. و به تایبەتی ئۆپراسیۆنên wanî leşkerî li başûrê Sûriyê li gorî pesnawî bi ser ketine. Şandeyê Serokê Rûsî ji bo Sûriyê di gotina xwe de amaje kir ku di paşa rojê de operasyonên leşkerî wê berfirehtir bibin û wê deverên di navbera Rojhilatê Feratê ta sînorê Sûriyê bi Iraqê re li xwe bigire. û geşbîniya xwe di paqijkirina terorê ji tevahiya Rojhilatê Feratê ta sînorê Sûriyê bi Iraqê re da diyarkirin. Di hevdemê tekezkirina amadebûna tevahiya aliyên vexwendî ji asîtana re di nav wan de şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura. Ji aliyê xwe ve Ajansa Interfax ya Rûsî li ser zarê jêderekî di nav şanda Rûsî di civînê de bilav kiriye ku welatên gerentîdar ji asîtana re ango Rûsya û Tirkiye û Îran dixwazin nûnerê sê welatên Erebî jî wekû çavdêr beşdar bibin û ew her sê welatên Erebî İmarat û Lubnan û Urdunên.
Di dema borî de Ehmed Tuğmê serokê şanda opozisyona Sûriya çekdar dê civîna asîtana 11 de ragihand bû ku platforma asîtana platforma herî aktiv e diriya çareserkirina krîza Sûrî de. Ji aliyê xwe ve Besê Ebdê endama Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dê derbarê civîna asîtana de dibêje rastiya rojeva siyasî û kongirên tên li darxistin mezintirîn belge ne di destê welatên gerintîdar jê re û encamên wê û li darxistina wê bê hemahingiya navdewletî nayê encamdan û encamên wê bandûra wê li ser xakê hebe. Her komkirinê li tê derxistin ew kombîn dibe belgehekî destê aliyê daxwaza wê rûniştinê kirî. وەک نمونە دەما مەگۆ سوودشی دەما هات لە دارخستن ژمارک مەزن ji xelkê Sûrî hemî dever li hundir û dervey Sûrî birin belgî xelkê nizanîbîn jî çi tê de tê şihatkirin wesîqek cahis derxistin ragihandinê li Îtalya paşê îro dema dimfada da tê kirin dibêjin biringeha civîna Sûdşî yan jê belgeha Sûdşî. Ji ber welî jî her kombînê tê kirin merahelên erê gelkî em bêjin bi botî diçe hemî ji hemî mutemerat û hemî ji vîn encamê wê encamê siyasî mezin yê ber û careserî yan jî hela krîza Sûrî ve gelkî hêdî diçin lê welê ew dixwazin ev îrada dewletê mezin e. Gelek pêşbînî ji encamên asîtana re tê kirin. Alîne dibêjin wê tu bandora asîtana li ser biryarên Cinêfê û Encûmena Ewlehiya Navdewletî di derbarê Sûriyê de tune bin û alîne din dibînin ku biryarên asîtana û Sûdşî bêhtir tê bicihkirin li ser xakê ji ber ku Rûsya û Amerîka gihiştine rêkeftina nehînî pêş wexit. Derbarê gera 11 ya Kongrê Asîtanayê ku îro dest pê kiriye. Endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Omar Koçerî got ku danûstandinên asîtana û Sûçiyê di rûşta xwe de bi viyaneka Rûsî ne armanc ji wan ew e ku çareserkirina krîza Sûriyê wenda bikin. Koçerî lê dwanekê de ji malpera PDKSê re got ku hêviya wî bi civîna asîtanayê tune ye ji ber ku hêz û aliyên pêwendîdar bi pirsgirêka Sûriyê ji ber berjewendiyên xwe bi awakî rastaqîn û ciddî naxwazin krîza Sûriyê çareser bibe. Eger Amerîka û Rûsya li ser çareserkirina krîza Sûriyê li hev bikin pirsgirêka Sûriyê dê bi dawî were. Di çarçoveya beşdariyê di bernameya Civad de ku biryara siba pênşemê demjimêr 8 êvarê li ser ekranê arkê were bexşekirin. Ced'an Elî endamên nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku bi tu awayekî Encûmena Niştimanî razî nabe ku ciwaneke Kurd di ber rizgarkirina deverên nekurdî de were kuştin. û dema ku Amerîka daxwaza leşkerê roj ji bo parastina navçeyên Kurdî bike wê demê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bê şert û merc razî ye. ئێمە هەلوەستا مە زەلالە ئەم تجارە نابینن درست و مناسب دەڤەرێ کوردی تعدەلێ ببێ مە دڕوێ پەیەدێدا گەلێکی بێنفەڕەهی و مەتەحملە خرابیە و پیسیتیە و تعدا پەیەدێ کریە وەک ئەنجومەنە کوردی دقت ji miletê diyê gonna عايدة أنجماني أنا لا ينقري أنجماني أف تعدك تايبتا جبرها الوسطى مايا ما نراش تفنجي دروي بيادي دا أم نسكنينا اللي تعديل متكي وخرابية دكي ودستي ويب قمارة وخلكي ما وكا كرم كري هناك بجماعة وهناك زرفيسينورا وهناك ممنوعة وقدقايا وهناك أملاكي خلكي برن نظام شاوة كرن أف حمش برها الوسطى أنجمانا كردية كي ما مستعب العزيز أبايك ياد دوا ما تجارة أمسخ هاجر معلومات الجمتة هبن إنه شازدا طابور تشيكرنا أمريكانا وبرنا وجه فلان البشير ونظام داعش أو نادا ما أمنا بين درست مناسب خورت ما جنج ما كتش ما ورنا كشتن برافانية دبر خاكا نكردي دبك تجارة أمنش نابنا شريكة في هالوستي أمريكانا جما بخوازي آنها بيجي لشكري روجي حاضر ورن أمي والدورا زوري شرب واركن تجارة أموك أنجمانا كردي نكارن موافقي بكن أبدا أمنا بيجن أري أم ببن برافانية دبر دبرا كردي دبكن سرسرا وسرچابا
بازاروک گروک یان جی بازار شمیل بازار عموده بازار عربوکا لقامشلو انگو بازار سهشنبه آنجی چهارشنبه کو ناوی وی بازاره لگوری ناوی روزن هفتیه یکوته ده او بازار ته وگوستن جتاخه کی بو تاخه کدن انگو ج بازار کی بو بازار کی دن تگورتن کارمن دامن لسر وی بابتش و راپورتک آماده کریه کامی بهره له تماشا بکن بازاروک گروک آنکو بازار شنبه لبازار عموده بازار عربوکا لقامشلو بازار سهشنبه آن چهارشنبه کناوی وی بازاره لگور ناوی روژن هفتیه ینکوته ده او بازار ته وگوستن جتاخه کی بو تاخه کی ته گوهرتن آنجی جباجاروکه کی بو باجاروکه کی دی ته وگوستن او بازار بویا دیاردەیەک و بویا جهو مەبەستا خەلکێن دەڤەرا جزیرە یا ڕۆژئاوای کوردستانê کۆ بە تایبەت ژن بەرێ خوا دidin wê bazarê کۆ nirxê kerestên xwarinê û pêwîstiyên navmalê û cil û bergan ji bazarê herzantir tê bidestxistin. او بازار لی جهه خواه لی ناف تاخان یان جی میدان و کولانن فره کو جهه عربو کنوان بازاران تیده هبه و جبر کو بازارکه گروکه و روژه لی تاخه که جهه خودگره ناویوی لی هر تاخه که لگور روژا وگرتنا ویه. وکو نمونه او بازار لباجار حسکه لتاخا غویران بازار چهارشنبه تیناس کرن و روژا سهشنبه لتاخا مشیر فیه و لی نشوای بازار یکشنبه. بهتریا کرست و پیوستین کلوی بازار تین فروتن جوره نورمال و نورمال کمترن و فروشکار و کریار جه ولاتین خودان روشک آبوری هجارن. بازار عربوکا، بازار وگوهز، بازار سبت سهشنبه و هر چه ناوگبه لی بکرن بازار هجار و کم دراوایه. کو دکارم پیوستین خواه بنرخکی گنجاو لگور دستکفت خواه بدست بینن کو هفتیه به تمامی چاوریاوی روژه دکن و همو پیوستین خواه جبوه هفتیه جه دابین دکن. شیرین کیلو شوپینرین می هجا بری کو بلتنا خو بداوی بینن دوباره مثلا چند بینن میراوا سروک برزانی را گان کو همو آلی گشت نوی باوریه کوش بلی دیالوگ بتو آوایی کی کشنای نچاره سر کرن. جوینا آسیتانا 11 ایروب آمده بونا تواهی آلین و خواندی دست پیکر و اندامه کی کمیته نواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه اگر امریکا و روسیا لسر چاره سر کرنا کریزا سوریه لحو نکن پرسگریکا سوریه بداوی نایه. اندامه کی نونراتی هرما کردستان یا انکسی رادگینا کو بتو آوایی کی انجمن اجتماعی راضی نابه جوانک کرد دبرزگار کرنا دور نکردی دوره کشتن و دماکو امریکا داخوازا لشکرین روش جبو پارسنا نفچین کردی بکه و دمی انا کسی به شرط و مرج راضیه بلتنا ما بداوی هات هر شاد و بختور من